Na kilai sin ya kendu lenter hapdeng ke Inter Miami Persia ke Vancouver White Cup. Ke Vancouver White Cup kelajob asin kadba ke Inter Miami kelajob tang sisin. Ke Vancouver White Cup na kini kilai sin ya kendu bat ke Inter Miami kelayo aduan rukol kadba ke Inter Miami kelayo tang laikol na kini kilai sin ya lekai. Kumta hakane ke MLS Cup Playoff kejilekai final hapdeng ke Inter Miami Persia ke Vancouver White Cup. Kan deiru kasin ke basau hakaba kini art ligi tim kini kendu Persia. Manoban job bat manoban rem hakasin ya kendu ke basau. Bat lada job ke Inter Miami lani lada job ke Vancouver White Cup kan sadon biang sakawai part ke kompetisyon kata ke Campins Cup. Hapdeng ke ladu na ke MLS bat ke sekun Persia ya ke ladu haka Liga MX. Ke Inter Miami kadai ke ladu haka Eastern Conference kan baka Vancouver White Cup kadai ke ladu haka Western Conference kumta kini ki art liki tim kini kun haka MLS Cup Playoff. Bat ke wei ke bajob nang ne kan sayo punya kun Persia kum kata ke ladu haka MLS kan kun Persia pat ya ke wei ke champion ke ladu haka Liga MX. Kumta kini ki arteli ki champion naga MLS pat naga Liga MX kin sekun haup nai match arajar arpahunrio. Kajingilekai hakane ka steps ngi ublay haka por sibaje kan deru kajingilekai halaying jong ka Inter Miami. Kum taru lada job ke Inter Miami lane job ka Vancouver White Cup. Hendre kajingilekai hakane ka steps ngi ublay kan stay ke basa kai bah. Bat deiru hangne ba Messi unse kendu Persia bing sai sinpat ya Thomas Muller ubala lej ben peneso syaka klub Vancouver White Cup. Blay Shibun.